nhớ dùng ý trong phần sẽ đờ. Hi guys. Firstly, I will be talking in English and hmoob together. Whatever I say in English, I'll be saying the same in hmoob. And whatever I say this in hmoob, I'll be saying the same English, okay? One thing nào cũng thảo luận hmoob thế luận kỹ, ok nè. Cũng hay luận kỹ lý trả, chứ hay luận hmoob lý trả thế ạ. So everyone can watch it together, okay? Thì cũng cho bỏ. No, we're going to nó cũng thật so ra bây giờ movie biết so ta scene nó này ta scene nó this scene is in the film Siv Yis and the Shaman Soul, okay? It's our short film. Ta chờ nó giờ ta chờ nhớ họ bây giờ nản nó giờ đan này Siv Yis theo đan nản nè khó xin nó nhón tờ nhiều hóa tài lúc trong va nè giờ lên từ sản sinh nhiều hóa tài là chỉ có chủ tàu tua là lúc trong va nó tua hu nhiều hóa tài là tua đo nhiều hóa tài thả nè. In this scene, this is the door entry to the queen's palace. So if whoever want to talk to the queen or request something from the queen, they must come here first and talk with the queen to get approval. In this scene, nhớ được họ cho nó là thì nếu mua nhiều hóa tài mua tụ thay tụ to cả đủ nó. Let me get closer look. Okay. Tụ gì rõ trong vá tụi nó là giờ này tụi gì rõ trong vá này tụi gì rõ trong vá thì tụi gì một trắng ta. So the guard, this is the guard to the door, protect the door. He's got a sword and all of these are 3D modeling, okay? Tàn thao cho cùng nhau thao cho nó thì do 3D xí nè, do 3D model. Thì khó nằm mua budget, there's rocks. Tàn thao cho budget nè, do 3D xí. Tụi cho tụi tân đại nó cho budget nhớ là nó vậy là let me all this are 3D modeling. All these are model made from other 3D package, okay? Nhớ cho họ Unreal này, nhớ cho Unreal Engine, you to watch it 3D này à? Thì you cho mình cho đồ Shadow, the software. So in Unreal Engine, you cannot model 3D model. Well, you can, but it's not the best. So you have to do this in other 3D model like Maya or Blender. Vậy nên có switch lại cho nó họ Unreal Engine rồi nè. Unreal Engine là mấy khó thế, mấy khó 3D model 2 thì chỉ watch tao rồi nè. Thì có chủ động cho sáng đó. Thì this is the qhia. This is the Hmong traditional instruments, okay? This is called qhia. Qhia is a Hmong traditional instrument. I modeled this and turned into a stone, turn the texture to a stone. So, what đó là mua vali ít project này ạ, tôi biết thua là project, giáo trong này lúc trong vá, có thế thì cứ hai tỷ do đá này mong là, thì cho tôi cũng mất cho tôi lúc trong vá. Now let me play a bit for you guys to see, so you know what I'm talking about. Okay, this is the general king, queen, general soldier. Tụi nó nhớ là tụi thơ tụi trò đã nè. Nên họ so sửa thì Siv Yis tao Siv Yis hóa tài còn tôi mới tên ta đó Siv Yis này nhở. Thì nên trai hành lý giờ lên nơi thì lý tuần chi nhiều hóa tài nè. Còn nhiều hóa tài ba nữa này bây giờ. So this scene is a scene where
general approached the queen for support, okay? And he was talking to the queen, asking the queen for support because he was afraid of Siv Yis' weapon, the sword, you know. He was afraid. But then instead, the queen asking to go and destroy Siv Yis. So this is the scene. So có nói có ai thầu nơi ta tổ tuân trí nhà hóa tài thọ cả nhà hóa tài bán này là vì đó khó nữ trai sĩ gì trong đó đâu là sĩ trong đó thì ta hóa mô hư hoa thế này tua tàu đa này cho nên trai hơn là lấy thì nhớ trong là xin nó của trôi về đó qua đây hay à có nhiều chuyện tao mua Joshua cho là cho nó để có thể lấy bảo vào cái tận animation à. So firstly, you need after you design all the location, the scene, import all your character and do your animation. You need to import your audio in here, like what I do. Cho Joshua là cho nó nè. Cũng mới Joshua tu cho nó thì cũng mà đi là one là animation. Còn mà lên là animation, hoặc cũng là animation để thả luôn nó này à. Sẽ để thả luôn nó. Và qua lúc hắn tao pì trả luôn này. Họ nhiều quá tài để của cho tới thì nó này à, tôi khó chỉ bỏ nhiều quá tài này à. So with the queen talking, I'm just do all the light flashing according to her words. See, it's flashing. Whenever she talk, it's flashing. Yeah, so secondly, you need to import after all your animation and your design, all the 3D backgrounds. Import your characters, and then do all your animation, and then import your audio, so you can animate the lip sync. You can animate your lips like the general and the queen. When I was doing the light back. Sorry. See the lights flashing whenever the queen is talking. So I'll just animate the light flashing in this sequences window, okay? This is all my animations. All the animation dance is in here. With the light flashing, the animation of all the characters, walking and talking is all in here, okay? All this on this screen. And all my camera shot, all my camera cards, everything's in this screen. See my camera card? This is the camera card. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camera shot in here. Okay? So cũng có gì lúc camera nhá, hôm này. O B blau G đâu xa gì luôn nè, lì luôn. Thay lúc camera ấy khó xí. Để mà cho nó cho actor, thì cũng cho audio thì cũng cho hồ nó. Thì cũng cho light là của chúng ta em này thôi. Cũng thì nó cho hồ nó, thì em này họ cho chỉ ní em này để chúng ta cho lý. And cũng mà lấy chọn đó cũng cho camera shot thế. Còn nếu thì bao thì lúc camera từ. Okay. So let me show all the object that is in the scene. Okay, you see this is one of the camera. This camera is the close-up shot camera of our general. Look camera thay bé tụ hồn na. Đa là nè. Thay nó. Lúc tỏ nó, và lúc thay tất cả tua. Lúc nào này? Lúc thay tất cả nó tua. Thì mỗi lúc nhấp tỏ nó thế. Lúc tỏ nó và thay sáng nó. So this is the shot
this the camera is shooting from this angle. Camera 8. Let's see. There's more cameras. I got 8 cameras. So it's somewhere. There's one here. This one is the camera front view camera. Okay, this is the camera shot. This is the back camera. Yeah, when the skeleton come past, yeah, you see he's coming past. There's another camera over here holding. Yeah, this is the camera. Lúc tao nói cho lúc chậu nữa nè. See. I got more cameras. Cho chuối lúc thế cho nên lúc nó. Yeah, this cameras is the cameras at the end. See the animation of the camera is here. So chasing the general demon. Lúc là lúc chậu ấy tu hồn na tu trò này thì tụi nó chạy nền ra này. Okay. So you have to animate all your cameras to shoot the characters according to what you want. Cái chủ tao animate có cái camera này, cho có cái character này. Thì có mà trong một xíu. After you animate all your camera shot, you see you can cut it here. Each camera is in here. See, I cut all my cameras in here. Let me zoom closely. Yeah, this is my camera cut. Each camera, I got so many cut in here. This is a different camera to this one, to this one. Once you complete cutting your camera, edit your camera in here. Like you edit like you like in your editing software, you know, like DaVinci or Premiere Pro, you can edit exactly like that with your camera shot in here. And then put all your sound in here. You can even do everything in here. You don't need to go to your editing software and do it. But there's good and bad, you know, in do everything here and do everything in the editing software. Outside, you still need the editing software to complete it because some area is better to do in the editing software like DaVinci Resolve or Premiere Pro, you know. This is only for you to do all the animation. But then again, if you don't have that software and you don't have the editing software, you can do everything here and export it and upload it onto YouTube or, you know, upload onto your DVD or, you know. Yeah, so this is where I do all my animations. And let me move this window somewhere. So let me play through here so you can see. So if you haven't watched our movie, just go check it out. It's on our channel. And if you haven't subscribed, please subscribe. It will help us a lot. So yeah, các bạn có subscribe cái channel là ba subscribe thế. Basically, giống một số video ba này cho tôi chơi nè, ba này cho tôi chơi là do tận đây là thế. Thì giờ lên từ sao tao kể ba nè, xong tại đó hồ nó, chỉ bảo họ từ xong tại đó hồ nó. Cũng do có bảo là cho là có mà lấy lọc bia này, mà lọc bia hay ba này nè. And then just let us play so we all can see what's looks like when in a complete movie, in the movie. So this is what it looks like. Okay, first camera is shooting the demon, and then it is from the back camera to the top camera. It's a wide open camera of the whole scene. So yeah, so and then the back camera following the demon, and then basically and then it's wide open again to see the whole scene where the queen is talking to our
general. So this is how it looks in the film. However, this is not complete yet. Still got soundtrack and sound effects. This is only the vocal, okay? Only my actors, voice actors, vocal and Queen's vocal. So 可能要考这么其他 complete 啊，要别人那么呢 complete 了，但是可能要考一个这 qhia 的我理解是呢，they first import the sound of your actor in it, and then eliminate the character's voice, character's mouth to match the sound. That's what I do right now. This is I just eliminate the general's mouth to match the vocal. And when you complete all your shot and the camera cuts, all you need to do is just go to the render and render out. When you finish render out, you can take it to your favorite editing software like DaVinci Resolve or Premiere Pro, Final Cut Pro, and then add more sound in it. 頭個我大咧，頭個我大個一啲個我大咯，上咯，就個麼落豆咧，咁樣落豆，咁樣落豆咯，就今日你將冇做好啊，個大 editing software 嚟啊。就今日你做數字，做數佢個做數那個做，做成做個到咯，打咗咯，就今日冇落豆子聽咧 ，then you're done. So guys, this is how it looks, okay? And then remember, if you haven't subscribed, please subscribe. I'll see you again next time. Thank you. Bye.